Siulu solanasang parannu sita musule lante penanda bisaranna puang matua umpama tanna pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadanna puang matua lata bahasa lan attu yate dia lalamai suratna Nabi Yesaya pasal 50 kasera angka misa saya lako 55. Yesaya pasal 50 kasera angka misa saya lako 55. Apa dolo lata danung siya lata basa tu kadanna puang matua may komita masambayang. Kisorongan tekaleki o puang mendadi Korean supanga siya penombaki mati olo malabit mi. Belan na iya tekaleki siya mintu katuan ki inang pamengan mi. Tu si patok laki pemalaran o puang. Pagar ikan idio may kasalangki angki si patok umbasa itu kadamilan atu totemo. Siya ke laki basa ikinanung itu dio nakadami. Ki paranuan kamu o puang pena masalo tula umpat tudukan ni. Mak kada mo kami puang lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Belan na tang dikembak mo tu kapatodo tintingan ki di olomi. Sia iya tu kasalangki titanan sabi mo umbalikan. Belan na kisah ding mo tu salaki sia kitandai mo tu kapatodo tintingan ki. Na dipakondi nakua uningaran dosa baktu kasalan. Siulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Uningaran dosa baktu usadingan kasalan. Batonan na kumua unnakui kumua yatu tanga. Pena buangan kada siapa penggauran ta. Tang situru mo pak porayan na puang matua. Ya keden misa tahu ningaran dosana baktu kasalanna. Ia tu tahu ia to umbukka kalena naturu pena mak bulololong. Umpena sanni kasalanna sia kakelokanna. Sia tae nama angge indek manna to. Tu kapenasanan sia pengakuan. Sangadinna la sulemo unolai sia ulolangan katuanna. Si turu lalan katongananna puang matua. Siulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Pak basanta lan atu yate umpak pesana nilako kita solanasang kumua. Tudiona bangsa Israel uningaran sia usadingan ni tu dosana baktu kapabali balianna laku puang matua. Manasa tabasa lamai angka 10 talu. Buddha tu penggauran kadake napokedo to Israel. Susina urap pabang apa na tau senga. Umpalalong kakadakian tang malolo maakada sia magau tang kebatuan boko sia makada baktu maulilian tang tongan ondong pi anna menomba lako de atas senga sia budak pato ya tu yan nato na akui nasang mo sia na penasan ni nasang mo. Na akui tongan mo siya na penasan ni tongan mo to Israel tumintu dosa siya kasalan na di olo na puang matua. Ya mo to an nama akada kumua belan na tangki kembak mo tu kapatodo tintingan ki di olomi siya iya tung kasalangki titanan sabi mo umbalikan. Belan na kisading mo tu salaki siya kitandai mo tu kakelo kangki. Angka 52 pak basanta tan atu yate. Na iya tu na penasan ni mi bangsa Israel tu mintu dosa sia kasalanna. Manasa kumua sebo sia lempan tu kaborokna. Sia mamasena puang matua. Umpagari itu to Israel dio memintu kasalanna. Sia na ben tu katuan saya lakona. Belan na iya tu liman na puang tae na kondi. La urampanan ni sia tae natang maleso tu pak peranginna angka misa pak basanta lan atu yate. Siulu solanasang tu di pakaborok lan puang Yesus Kristus. Belan na ia tu puang umperangi pangakuan kasalan sia umpe bali pangando kagarisan na mintu taun na. Ia moto anta ditambai siulu solanasang sia antarampo la unnakui tu mintu dosata di olona puang matua. Belanna ya kita ita ingaran nih. Sia tae takanasai tu kasalanta.
Manasa kumua inang la tontong ki la unolai katuan tato yang dio memamasena. Sia katuan kasalamaran na puang matua membela duka dio mai kaleta. Unakui dosa sia umpenasan ni kasalanta dio olona puang matua. Ia mau misa ti parandukna lingkana katuanta lan untarima pa akamase kasalamaran tu napa bengan puang matua lako kita solana sangki. Tontong mak pakaboro tu puang matua umpagari ki dio mai mintu kasalanta kerampoki lako kalena unakui sia umpenasan ni si tuang penama bulololong sia masero tu mintu dosa sia kala kasalanta. Pena masalo na untundui ki solanasang anta tuo parakai te dio na katuan pak kamasena puang matua lako kita. Amin. Tama sambayang. Kure sumanga puang matua tu kadami. Rampo umpakilalakan ni la ungkilalai sia umpenasan ni unakui sia mengkatoba dio memintu dosa sia kasalangki. Susi misa ton tarima mo kapatonganan sundun sia katuan salakona lan puang Yesus Kristus. Lansangan na puang matua ambe anak na pena masallo ki makure sumanga. Amin. Rampoin detot tu kadan na puang matua ki palambira lako kita solanasang. Tontong ki petada umua ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tang malilu ki lampak bagian ni lako sang mane sia sang baineta. Kure sumanga puang tontong umpasiria kami kamarampasan na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.